Dobar dan svima. Evo u ovoj kratkoj lekciji odlučio sam malo spomenuti nekakve tehnikalije koje je bitno spomenuti mnogim gitaristima, početnicima. Ovo se najviše odnosi na početnike, naravno. Jako malo se spominje u tehnici sviranja gitare ta tri osnovna elementa koja su vam potrebna da bi bili zbilja uspješni. Ovako, to je naravno na prvom mjestu vaš instrument, druga dva mjesta zauzimaju lijeva i desna ruka. Ja bih danas posebnu pažnju pridodao lijevoj i desnoj ruci i objasnio njihovu važnost, koja je njihova zadaća. Ono što mogu po samom početku reći jest da desna ruka u sviranju gitare odrađuje 60% posla, dok lijeva odrađuje 40%. Dosta gitarista se zapravo fokusira na vrat gitare i na ono što svira lijeva ruka. Ali ja bih danas zapravo htio se posvetiti važnosti desne ruke, koja je zapravo jako važna u cijeloj toj priči. Desna ruka zapravo pokriva tri važna elementa. To su tempo pjesme, dinamika i boja tona. Dok lijevom rukom zapravo najviše određujemo koje tonove ćemo odsvirati. Jako je bitna stvar fokusirati se na desnu ruku, jer ona ovisi o tome, najviše ona ovisi o tome kakav ćete ton imati. Ono što je jako bitno za reći i spomenuti kod tih tonova je zapravo da postoje stvari koje kad svirate, postoje stvari koje se trebaju čuti, koje se moraju čuti, a postoje stvari koje se baš i ne bi smjele čuti. Različiti šumovi, različite škripanja i bilo što tome slično. Ja bih ovdje napomenuo sada stvari koje su nam jako bitne, koje se moraju čuti u svakom tonu koji vi odsvirate. Jako bitna stvar je zapravo reći da u jednom odsviranom tonu postoje dva osnovna elementa, postoje zapravo tri osnovna elementa, ali mi ćemo se sad usredotočiti na dva, a to su moment trzanja tona i trajanje tona. Ovako ću to objasniti. Ako odsvirate jedan ton, bilo koji ton, možete zapravo čuti, ako malo bolje poslušate, da se u tom tonu čuje moj udarac kojim sam ja odsvirao taj ton i da se čuje trajanje. To su dva elementa koja se svakako moraju čuti kad svirate. Kako ćete zapravo uvježbati da vam se uvijek ta dva elementa čuju? Jest tako da se apsolutno usredotočite na to. Znači, mora se čuti jedan i drugi element. Znači, udarac, trajanje tona. Način kako uvježbati je sljedeći. Jednostavno svirajte ovako. Znači, tako da jednostavno ne pritisnete žicu do kraja, nego samo polažete prste na žice ovako. Zašto je ovaj način jako dobar? Zato što na ovaj način zapravo možete čuti
koji ste tonove odtrznuli, koji ste tonove zapravo odsvirali, koji tonove niste. Možete zapravo dobiti osjećaj kako zapravo izgleda vaša trzalačka ta nekakva dinamika dok svirate. Da li svaki ton odsvirate. Ovako to u potpunosti ne možete čuti, ali se može dogoditi da neke tonove odsvirate u legatu. Eto. Dakle, poželjno je vježbati bilo šta najprije na ovaj način i onda dodavati trajanje tona. Znači možete tako i arpeggio. Jako bitna stvar u vježbanju je da svaku radnju koju radite izvedete do kraja savršeno i točno. Ali naglasak je do kraja. Zašto? Zato što svaka od tih radnji ima jedan mali niz podradnji. Šta sve trebamo napraviti da bi dobili dobar ton? Jer u anatomiji tona nije samo stvar grunuti ton, nego je stvar ispoštovati neka pravila. Znači, uvijek kad nešto vježbamo, bitno je odrediti tonu, neke elemente, a to su trajanje tona, tempo, znači dinamika, glasnoća. Sad bi se malo vratio na desnu ruku. Ono što sam ja u životu odabrao je to da ne sviram trzalicom, nego sviram samo prstima, pa ću malo objasniti taj dio priče. Da bi ja dobio dobar ton, ja moram prvo imati dodir sa žicom, touch sa žicom, i onda pokret iz ovog zgloba. Znači ne odavdje, nego iz ovog zgloba. Znači ovaj cijeli moj prst se mora pomicati. Tako i ovaj drugi, treći ili mali prst. Naravno, tu je palac. Ali, ono što je bitno u odsviravanju tonova je taj touch, da uvijek imam prvo taj dodir, znači kontakt sa žicom koju trzam. Ton trzam tako da udarac, znači dolazi, pokret dolazi iz zgloba, kao potisak žice prema dolje, gdje nokat klizne. Nokat mora uvijek kliznuti po toj žici. Inače, bez toga nećete dobiti dobar rezultat. Ja ću vam sad pokazati kakav rezultat se dobiva ako ne odradite tu radnju do kraja. Možete primijeniti da sam ja neke tonove progutao. To je zato što na nekim tonovima nisam jednostavno napravio touch sa žicom i nisam ih trznuo. Jer ne možete trznuti ton ako nemate kontakt sa tom žicom. Ali, ako ja to sviram sporije, čuje se da sam svaki ton odsvirao, ali tako. Zato što sam se koncentrirao da prije nego što ću trznuti svaki ton, napraviti taj pokret koji je jako bitan, imam najprije touch sa tom žicom, znači dodir sa žicom. Eto. Jedna jako bitna stvar, pokreti. Usklađenost pokreta lijeve i desne ruke. To je zapravo nešto što je jedan element koji dosta gitarista zapravo zanemaruje, pokreti. Pokreti su jako bitni. Znači, ako ja ovom rukom odrađujem jednu radnju, ovako, prst na ovoj ruci istovremeno mora odraditi
ritmički radnju istovremeno. Znači, ni prije ni kasnije. Kad bi sad usporili jednog brzog gitarista, može to biti Ingrid Malmsteen ili neko takav, kad bi ga mogli usporiti i vidjeti njegov pokret, mogli bi zapravo vidjeti da on u odsviravanju jednog tona na vratu gitare ima samo ovako jedan prst. Zašto je to jedan od jako zanimljivih fenomena u sviranju gitare? Jer ako vi na vratu cijelo vrijeme držite jedan čitav niz tonova, ruka će vam ostati na jednom mjestu i ruka će vam se jako, jako brzo zakočiti. Ali ako vi svirate samo ono što vama treba i držite od tonova samo ono što morate odsvirati, puno ste brži i puno ste fleksibilniji u svirci. Znači, što manje tonova držati na vratu gitare. Znači, ja ne moram držati cijeli akord, na primjer, ako mi trebaju samo ovi tonovi. Zašto držati cijeli ovakav barem? Šta mogu sad? U određenom momentu ne mogu ruku ni pomaknuti. Ovako mogu daleko fleksibilnije pomicati ruku. Ista stvar je, znači, s ovim. Kad sviram ton D, na primjer, i kad sviram ton E, nije važno ako mi je ovaj prst ostao na ovoj žici. Važno je da ništa ne sprečava trajanje ovog tona E koji sam odsvirao. Znači da taj ton slobodno traje, ali ako imamo ovakvu dionicu, i nakon tona E sviram ovaj fis, ja moram maknuti ove prste sa žica, kako bi mi ovaj ton mogao slobodno trajati. Znači da ne dobijemo o tome se znači radi. Lijeva ruka. Uvijek držite samo one tone koje su nam zbilja potrebne, koje svirate, ništa drugo. I eventualno blokirate neke druge žice da vam ne zvone dok svirate određene tonove. A to je sad jedna priča koju ćemo u jednom drugom videu objašnjavati. Ono što je jako bitna stvar, što sam već rekao, zapravo su ti pokreti i potreba vježbanja polako. Zašto je potrebno vježbati polako? Ako, na primjer, imate dvije točke udaljene nekoliko desetaka metara i napravite brzi pokret s glavom od jedne do druge točke, vidjet ćete zapravo jako malo detalja, a jako puno detalja ćete zapravo propustiti vidjeti. Ali ako vi pogledom pratite ovako lagano svaki segment, vidjet ćete daleko više detalja, vidjet ćete svašta što piše. Recimo, primjeri kod naših tramvaja, možeš pročitati svaku reklamu koliko sporo voze. To vam je recimo jedan od očitih primjera. Ono što bi jako naglasio kod to, zašto je to bitno polagano sviranje, zato što vi imate onda vremena analizirati svaki pokret, svaki ton dovesti u red. To je jako, jako bitan faktor. Da svaki ton zvuči ispravno. Jer vi tek kad imate čist ton, s njim možete tek onda raditi šta hoćete. Možete raditi vibrato, možete raditi string bending, možete bilo šta god zamislite s jednim tonom. Ako vi ton nemate čist, vaše mogućnosti tog tona su daleko ograničavajuće.
Zato vježbajte polako, nemojte se opterećivati sa velikim brzinama u samom startu. Zato što jednostavno velike brzine će doći same po sebi. Postoje razlike između gitarista koji su forsirali, znači koji su išli s tom idejom da budu brzi gitaristi, i postoje razlika u gitaristima koji su postepeno, znači, vježbali tu brzinu. Brzina je nešto što u biti treba doći prirodnim putem. Ja ću vam pokazati jedan način kako vam je u biti najbolje i najsigurnije uvježbavati neke stvari. U kojem tempu. Kada ću vam taj tempo. Ovaj tempo će vam se činiti užasno ubitačno sporo. Ali ja vam kažem, meni se to isto čini. Ja isto ne volim to, ja to mrzim iz dna duše. Ali je stvar u tome da je to jedan jedini, najsigurniji način da postanete gitarist kakav trebate biti. Eto. Znači, odsvirate jednostavno jedan ton. Sljedeći odsvirate onda kad se osjećate da ste spremni da trebate odsvirati. Ono što je bitno, da se ne suzdržavate odsviravajući to ton. Da ga ne svirate na način, joj, da li ću ga odsvirati ili neću. Odsvirajte ga. Svaku radnju izvedite savršeno do kraja. Nije bitna brzina. Neka vam ne bude bitna brzina, nego neka vam bude bitno savršenstvo. Ono što je jako bitno kod vježbanja ljestvica, skala, arpeža i bilo kakvih tehničkih egzibicija je to da apsolutno pokušavate držati ritam u svemu tomu. Ako imate grupu od 4 tona, koncentrirajte se na klik metronoma, na samo ta 4 tona, samo na ono i samo na ono što pada na taj klik. Nemojte razmišljati o cijeloj kompoziciji. To je nešto što će doći samo po sebi automatski, ali kad vježbate, kad ste tek počeli, vježbajte samo i koncentrirajte se samo na ono što pada na jedan klik metronoma, na jednu dobu. Tako. Da li u toj jednoj dobi ćete imati grupaciju od 3 tona, da li ćete imati od 4, da li ćete imati od 6, ali počnite sa manjom grupom tonova. Počnite sa 2 tona. Tako, na primjer, na ovaj način. Onda recimo probate u istom tempu svira 3 tona. U istom tempu 4. I tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je jako bitno, da svaki ton zvuči jednako dobro. Ne da neki ton bude tiši ili glasniji. To je sad ono područje do kojeg smo došli koje je jako bitno. Kad vježbate, koncentrirate se na sljedeće elemente. Da razmak između tonova u toj ritamskoj skupini bude i apsolutno isti. Da tonovi jednako traju i da tonovi budu jednake glasnoće. Osim prvog tona u ritamskoj skupini kojeg jako naglasavate. Jako. Na primjer, ako imate grupu od 3 tona, onda će izgledati to ovako. Spor tempo, ali prvi ton jako naglasiti. Tako. Znači, jako ga naglasiti. Ono što je
naravno jako bitna stvar kad to vježbate, da se koncentrirate, znači da ti udarci, znači trzaji, budu, znači, jednako vremenski raspoređeni. Jer gledajte, brzo sviranje, znači brži tempo, nije ništa drugo nego kraće vrijeme između udaraca. Ali isto tako koncentrirajte se na klik metronoma, koncentrirajte se na jednu ritamsku skupinu od 3 tona pa na drugu, pa na treću, pa na četvrtu i tako dalje. Nemojte razmišljati, znači, o cijeloj slici kompletnoj, nego o tom elementu, o tom momentu. I tako, znači, na svim mogućim pozicijama. Eto, jako bitna stvar. Ali, ono što sam puno puta već naglasio, polako. Vježbajte polako. Probajte osjetiti svaki ton. Probajte jednostavno maštati u svakom tonu. Zamislite kako taj ton treba zvučat i pokušajte ga tako odsvirati da on zbilja tako zvuči. Kad to postignete, onda ćete biti na konju. To je ono što je u biti što se traži. Ako moj ton zvuči ovako, ja te tonove prvo moram imati ovdje, odnosno ovdje. Ako ja to nemam ovdje, neće biti ni u prstima. Ono što vi svirate na vratu je zapravo zbilja samo refleksija onoga što je u vašoj glavi. Ako u vašoj glavi vlada kaos, i ovdje će biti kaos. To su stvari koje jednostavno ljudi zanemaruju. Ali to je zbilja tako. Znači, postoji jedna jako lijepa metoda kako, na primjer, razvijati kreativnost, kako razvijati dobre melodije. Udarite jedan akord. Pustite ga da traje. Probajte jednostavno doživjeti atmosferu tog akorda. I malo po malo odsvirajte jedan ton, pustite ga da traje i podsvjesno će vam se u glavi pojaviti sljedeći ton koji bi trebali odsvirati. Ako želite brzo svirati, biti brzo gitarist, prvo morate naučiti brzo razmišljati. A to nisu lagane stvari. Zato polako. Ja sam zapravo ovaj video napravio s tim razlogom da pokušam početnicima objasniti kako neke stvari funkcioniraju. One neke stvari koje su biti jako bitne, a jako se često zanemaruju. Moj prijedlog je vježbajte polako, budite sretni što jednostavno imate čast svirati gitaru, što vam je dan taj talent. Iskoristite ga na pravi način. Pokušajte ući u dušu tog instrumenta. Znači ne samo svirati puste tonove, nego jednostavno meditirati nad svakim tonom. Shvaćati svaki ton. To su neki jako, jako bitni elementi. To nije nešto što jednostavno treba odbaciti. Jer jedino to je način kako ćete moći bolje shvaćati sebe, glazbu oko sebe i ono što želite pokazati. Znači, jedini pravi način na koji ćete moći se izraziti. Nešto više o ovakvim detaljima će biti u nekom od sljedećih videa. Eto, nadam se da smo neke bitne elemente sada pokrili.
i nadam se da vas nisam previše udavio sa puno pričanja, ali jednostavno sam smatrao da je to jako bilo potrebno za izreći. Ovaj video sam zapravo napravio po želji jednog svog učenika, tako da eto, pozdrav. Nadam se da je želja ispunjena do kraja, onako kako je trebala biti. Hvala. Thank you.